Ikaze mu kiganiro, ikaze mu makuru ndetse na byinshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho hano kuri Shema Dosiye Anatike. N'amakuru menshi bikaba na byinshi cyane dukomeza kurebera hamwe, aho turebera rimwe uko ibintu byifashe ndetse n'uko bihagaze muri rusange. Muri aya masaha rero tugiye kugaruka ku ngingo zitandukanye z'amakuru ndetse na byinshi bikomeza kugenda bitugeraho. Wowe icyo usabwa nta kindi, kanda kuri subscribe cyangwa sabone, ubundi dukomeze kugenda tukugezaho amakuru yose uko yakabaye. Nitwa Shema John, nguhaye ikaze ku makuru yacu ndetse n'ikiganiro, aho turebera rimwe uko ibintu byifashe, aho turebera rimwe uko ibintu bihagaze. Muri aya masaha rero yaba ari inkuru mbi cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23, kubera ko imipaka yose ihuza Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravugwa ko yaba ifunzwe. Tugiye kubyinjiramo mu buryo burambuye cyane. Muri aya masaha tugiye kugaruka ku nkuru irimo iravugwa, ni inkuru mbi iturutse Minembwe. Ibitaro bizwi nka Hospital General Minembwe byaba byarashwe, buri ruhande rurimo rurita urundi ba mwana. Turagaruka ku itangazo ry'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ibyo rivuga turabirebera hamwe. Turagaruka ku byo Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'inyeshyamba za 23, icyo abivugaho turakirebera hamwe. Byose rero turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye cyane, tubabwire amakuru ndetse na byinshi biyarimo kuko twarabyemeye. Turaza kugaruka kandi ku mutekano n'ubundi ukomeje kurangwa mu bice bitandukanye ahitwa Kaziba na Bijombo. Turahagaruka tubabwire uko ibintu byifashe, bimeze bite, bihagaze bite muri aya masaha. Ayo niyo makuru twebwe tuba dufite, tuba tugira ngo tugende dukurikiranya tuyabagezaho mu buryo burambuye cyane. Wowe nta kindi rero usabwa, nta kindi usabwa ni ugukanda kuri like nk'uko bisanzwe. Niba uzi ko wari ugiye kugenda utabikoze, bikore kugira ngo video zacu zigere ahantu kure cyane. Ni amakuru menshi cyane, bikaba byinshi cyane tubazanira, tubagezaho, tukabigarukaho mu buryo burambuye cyane. Dore rero ko twabyemeye ko duhari ku bwanyu, namwe mukatwemera ko muhari ku bwacu. Muri kiganiro turaba turi kumwe na muganga Dr Pembe ukorera ku Ijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muganga avura indwara z'amarozi zananiranye zose. Ukeneye ibindi bisobanuro uramwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen zawe, aragufasha bikagenda neza kurushaho. Akarusho atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Akandi karusho rero kuri Dr Pembe, wishyura serivisi amazije guhabwa. Ayo ni amakuru rero yose tuba tugira ngo tugende tubagezaho kugira ngo mubyumve neza ko tuba duhari ku bwanyu, kugira ngo mubyumve neza ko tubarambura byinshi cyane mu byo dukura impande zose, tukavuga tuti turabibazaniye. Ikaze rero mu kiganiro, ikaze kuri Shema Dosiye Anatike. Bunagana niho tuyahereye, Bunagana niho tugiye kugenda tuyahera mu buryo burambuye cyane. Muri ya minota yanjye mba nabemereye ko tugomba kujya tuberebamo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yego, reka rero twihute cyane tuyahere ahantu bita Ibunagana. Ni inkuru itugezeho aya masaha, ikaba inkuru rero irimo iragenda isobanura byinshi cyane mu byo dukura impande zose. Rero ni Uganda ngo yaba yamaze gutangaza bimwe mu bice by'imipaka ihuza igihugu cya Kongo na Uganda, cyane cyane uruhare rwa Bunagana, Ishasha, Kitagoma, ahavugwa rero ibikorwa by'umutekano muke bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru arimo aravuga ko umupaka wa Bunagana, Ishasha, muri make boda zose zihuza Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko zaba zigiye gufungwa cyangwa se birimo gutegurwa vuba na bwangu. Ndibuka ko iyi nkuru nari nayibabwiyeho, ubwo abantu bari kuri iyo mipaka rero muratubwira ku situasiyo muri muragenda muzumva. Murabizi ko umupaka wa Goma warabanywe, none abantu muri kuri iyo mipaka muratubwira uko situasiyo imeze. Nizera ko abantu munkurikiye muri ibyo bice muri benshi cyane, ariko ngewe amakuru namaze kwakira, Uganda yatangaje ko yafunze bimwe mu bice by'imipaka ihuza iki gihugu ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ese byifashe bitaho ngabo. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'inzego z'umutekano za Uganda iryo ngewe mfite, baravuga ko impamvu nyamukuru yatanzwe nuko hari amakuru yize wagaragaza ko imipaka imwe n'imwe ikoreshwa ngo n'imitwe yitwaje intwaro irimo inyeshyamba z'ama 23 ikomeje gushinjwa gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga. Uganda yavuze ko rero ngo iki cyemezo kigamije gukaza ingamba z'umutekano no gukumira ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'akarere. Yabaye yahisemo rero ngo gufunga umupaka wa Bunagana, Ishasha ndetse na Kitagoma. Iyo rero ikaba ari imipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Abaherere kuri iyo mipaka muzamure comment zanyu mutubwire ukuntu situation imeze. Ese koko byifashe bite? Niba bitari byanakorwa umwuka muri murumva ariko byifashe, mutubwire kabisa. Bivuga ko rero agace ka Bunagana ni kamwe mu duce twari dufite akamaro kanini cyane ku bucuruzi no mu migendekere ku ngendo hagati ya RDC na Uganda. Gufungwa rero kw'iyi mipaka bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, cyane cyane abacuruzi bato n'abakuru, ndetse mu by'ukuri abakorera rero ibikorwa byo gutwara ibicuruzwa. Ariko kandi leta ya Kongo ikavuga ko imisoro yose yavaga ahangaha ubu ngubu tuvugana yahabwaga inyeshyamba z'umutwe wa 23. Bityo rero gufunga imipaka rwose kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga bati niko bimeze kubera ko dufitanye imikoranire n'igihugu cya Uganda. Bati rero imipaka yo tugomba kugira ibiki kuyibanira. Uganda nayo ikabibyemera, ikaba yaranabyemeye neza ku mikoranire hagati yayo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu mipaka rero navuga ngo yaza kuvugisha isi yose ndetse no guteza igihombo gikomeye cyane kuri abarwanyi, kubera ko ntekereza ko ingengo y'imari bafite binjizaga muri Kongo nayo yavaga ahangaha. Leta ya Kongo rero ikavuga iti n'ubundi imisoro yavaga kuri iyo mipaka ntituzi aho yanyuraga, ntitwayinjizaga mu ngengo y'imari y'igihugu. Bati rero kuyifunga n'ubundi ntacyo bigize ibiki, nta kintu bitubwiye. Ntegereje amakuru ari confirmed, namaze kwandikira umuntu uri hariya muri biriya bice ndamubaza ntibyifashe bite, ubwo araza kumereza feedback. Ndetse kandi aya ni amakuru ni itangazo nabonye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko n'ubundi nari namaze kubivugaho kuko ngewe byanuganuzwe mu minsi yatambutse, ndabyumva ndaza ndabibabwira kuri Shema Anarchiste. Abantu icyo kiganiro mwaragikurikiranye murakizi neza ko naginyujijeho, abantu mudukurikiye murabizi ko icyo kiganiro rwose nakinyujijeho. Sheni itari yahura n'ibibazo, ariko none ahangaha rero iyo nindi nkuru iturutseyo. Nibura iki cyemezo Uganda iramutse igifashe bigakunda koko nk'uko bivugwa, yaba ari ikibazo gikomeye cyane kubarwanya ibinyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni icyemezo cyaba gitunguranye kuri aba barwanyi, ni icyemezo cyaba gitunguranye kuri aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ariko mu itangazo rigaragara nuko Uganda igaragaza ko uko bimeze, ko bagomba kuyifunga kubera yuko baravuga bati ntabwo turi buze gukomeza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro birimo birateza ikibazo hagati yacu ku mubano dufitanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati kandi biragaragara ko nta miryango mpuzamahanga ishyigikiye imitwe yitwaje intwaro. Ibyo byose rero nibikomeza kugenda bivugwa. Umutwe nyeshyamba za 23 ahangaha wahinjizaga ikitwa amafaranga menshi ava mu misoro, wahinjizaga amafaranga menshi cyane. Yaba umupaka wa Ishasha wabinjirizaga, yaba iyo Kitagoma yabinjirizaga, yaba uyu nguyu wa hano Kisoro Bunagana wabinjirizaga. Iyo mipaka rero mugira ibuze kuba ibanwe, muraza kubona impinduka zikomeye cyane muri uru rugamba. Abanyamerika barisereye cyane. Namenye amakuru yuko bizagira mu kwezi kwa 7 tariki 15, nyamara iyi 23 tutakivuga ukundi, twiganira andi makuru asanzwe. Ibyo byose niba bikomeza kugenda bivugwa bigarukaho, murabizi ko natwe rero tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tugere tubabwira uko ibintu byifashe. Mu by'ukuri mu makuru menshi cyane tuba dukura impande zose tukagenda tuyabazanira. Aha rero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Ibunagana, ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Amakuru mashya rwose nuko Uganda yaba iri mu nzira zo kubana iyi mipaka, kandi ikaba
bivugwa ko procedure zatangiye ndetse no mu itangazo ryabo bakaba bavuga ko bagiye kuyifunga rwose nta nkomyi. Ku ruhande rw'abaturage rero batuye hafi y'iyo mipaka haravugwa impungenge z'uko gufunga iyi mipaka ngo bishobora gutuma ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa bizamuka ndetse bikanagira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage basanzwe babeshwaho n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ariko rero nyine abaturage wenda ku rundi ruhande turabangamirwa n'ingaruka zibitubaho, sometimes usanga bitubangamira, ariko nujya kureba urareba ko ugasanga nka guverinoma nta kintu mu by'ukuri ibigize ibiki ibihinjiriza, cyangwa se ugasanga guverinoma ifite point ziyirengera. Imisoro yose musora y'umurengera, yego wenda mubona ubuzima, ariko imisoro musora ni y'umurengera. Nta musoro n'umwe winjira muri leta utwarwa n'imitwe yitwaje intwaro. Bibaye byiza yagakomeje gakora imipaka pe, njyewe ndanabishyigikiye cyane rwose. Ariko nyine nanone ku rundi ruhande rwa guverinoma n'ibyo bayifuriza abaturage ndetse n'ibyo bayerekana ku baturage babigaragara pe. Hari aho nyine bigera ukareba ukabona ko ibyo guverinoma irimo iragenda ivuga ari ukuri. Kugeza ubu rero ubuyobozi bwa Uganda ntiburatangaza igihe iyi mipaka iri buze gufungirwa, gusa bwavuze ko ingamba zafashwe zizakomeza kugeza igihe umutekano uzaba wifashe neza mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ariko nta tariki nta munsi bigize batangaza ngo gufunga iyi mipaka, ariko icyemezo cyo cyamazije gufatwa ndetse na draft yabyo yamazije gusohoka. Ubu rero mu gihe kandi ibikorwa bya gisirikare byo biranakomeje gukara ku murongo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Kongo. Ibintu binakomeje no guteza impungenge ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Intambara irakomeje, ariko iyo yari inkuru nari mvuze ngo mbagezeho. Bunagana, Ishasha ndetse na Kitagoma ni imipaka mushobora kumva n'iri joro ifunzwe. Uganda ntiyari yatangaza igihe biri buze gukorerwa, ariko abantu muri aho ngaho mutubwire, ntawe wabwiye yuko bamaze kuhafunga. Nababwiye ko ari itangazo ryamazije kujya hagaragara, gusa bari aho ngaho nyine namwe impumeko mamuyumva ari abantu mamuyumva rwose. Mujye mutubwira ese impumeko aho ngaho byifashe bite, bimeze bite muri rusange. Mutubwire kabisa, comment is turning on. Mutubwire muti twatangiye kumva binugwanugwa, ariko njyewe namaze guhereza ka message utara muri hariya. Byanze bikunze mu kiganiro cyacu kiri buze gukurikira iki ngiki turaza kuba twamazije kugenda tubishyiramo. Nagarutse muri ya makuru yanjye mashya rero. Aya makuru rero ariko simbizi, aya makuru nayabahayemo update mu kwezi kwa kane. Muzi ko hari amakuru mfite ko hagomba kuba impinduka muri uku kwezi kwa karindwi kuri Goma na Bukavu, ariko sinaza kuyavugaho kubera ko nanjye bayampaye gutyo bambwira bati nyamara bishobora guhindura isura Igoma na Bukavu mu kwezi kwa karindwi. We never know. Ariko aya yabunagana ndumva icyo kintu cy'imipaka narakivuze. Munyaruke murebe kudutambunere nagiye nandika Bunagana, mugereyo munyaruke muraza kubisangamo ibyo biganiro. None iracyahari, ntago bayisibye, iracyahari. Nizera ko rero rwose zimwe muri zimbone zacu ziduhereza amakuru, abarimo abantu bafite amakuru mon cher ami, abarimo abantu bafite amakuru menshi cyane kabisa. Inkuru ya Bunagana ivuzwe none aha narayapudetinze icyo gihe nyine ni muri bya bihe byanjye byo kwikora ama update. Ni muri bya bihe byanjye byo kwikora ama updates. Inkuru narayapudetinze ndababwira nti byifashe bityo. Munyarukire muri za tambuneri zanditseho Bunagana muraza kwibona. Niyo wakandikamo Bunagana ndabizi ko izo nkuru zanjye ziri buze kuza ziri top kuko zararebwe cyane. Nizi muzisharinga rero n'ubundi ino chaîne yaguke nkiri y'abantu, ariko ubundi muri hehe ko mudasharinga. Musharinge zaguke nkuko kuri Shema Anarchiste byari bimeze. Iriya ni chaîne mwangaragarije urukundo ndumirwa, nanjye ndavuga nti aba bantu ni abantu ba danje. Aha rero ni Bunagana, Ishasha na Kitagoma, iyo mipaka nuko bigiye kugenda igiye gufungwa. Itariki ntiyari yatangwa, ariko Uganda yamaze kuvuga iti
nta kwiteranya mw'abantu mwe, tugomba kugira ibiki, gufunga iyi mipaka. Reka tusimbukira ahantu bita Minembwe, ni inkuru zanditswe zo tugiye kugenda tugarukaho zitugezeho muri aya masaha. Murabizi ko jewe mba ndimo ndagenda mbageza amakuru y'ibigezweho gusa. Abanyamurenge ndetse abakongomani bari mu bice bya Minembwe, imurenge, mubasengere cyane, ubuzima bwabo buri mu kaga gakarishye cyangwa se gakomeye cyane. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse na FARDC basohoye amatangazo abiri. Buri ruhande rufite ibyo ruvuga, ariko reka tuhere ku ruhande rwa guverinoma dukurikizeho urw'inyeshyamba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC barashinja igisirikare cy'umutwe wa 23 kugaba ibitero by'indege ku bitaro bya rusange bizwi nka General Hopital Minembwe, aho ubuyobozi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC bwashyize hanze itangazo bwita iryihutirwa bushinja umutwe w'inyeshyamba za M23 kugaba ibitero by'indege zitagira abadreve zizwi nka drones ku bitaro bikuru bya Minembwe biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa ingabo za Kongo zatangaje bavuze ko kuri uyu wa gatatu tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 bivuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Rigani Mbuyi Kalonji, yavuze ko icyo gitero cyabaye ku isaha y'isa 8 z'amanywa, aho drone z'intambara zaba zarashe ku bitaro bikuru bya Minembwe bizwi nka General Hopital Minembwe. Harimo ngo n'igice cyarashweho, ariko kandi kikaba ari igice kigira ibiki kita ku bana. Mu gihe rero FARDC ivuga icyo gitero ko kibasiye cyane ibice bigiye bitandukanye, ariko kandi ikavuga ko zibasiye ibitaro by'abana, ndetse kandi iki gisirikare kikaba gishimangira ko mu by'ukuri ibi byakozwe n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 kugira ngo zambike mu by'ukuri isura mbi ingabo za leta ya Kongo ko arizo zakoresheje ibyo bitero. Uwitwa Rigani Mbuyi Kalonji yashimangiye ko mu iperereza rigomba gukorwa hagomba kuza kurebwa drone ngo zarashe aho zaturutse, icyerekezo cyazo ndetse n'amasayini code zifite, ati muraza kuza kumenya ukuri. Bityo yashimangiye ko ibyo bitero byakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zifite umugambi wo kumarira ku rucuncu abaturage b'abanyamurenge mu rwego ngo rwo kwereka imiryango mpuzamahanga n'isi yose muri rusange no kuzamura attention y'abaturage bavuka imurenge abari ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Bati rero ibi bikorwa nk'ibikorwa bishaka kuzamura amarangamutima y'abaturage, ibi kandi bikaba bishaka kwambika isura mbi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagashaka kwerekana ko twanga abaturage ndetse n'ibigize ibiki mu by'ukuri bakerekana ko dukora ibikorwa bimenasa bumwe mu bwoko buri hano ku butaka bw'igihugu cyacu. Bashimangiye ko rero ibyo bitero byabaye ari M23 yabikoze. Bidatinze uwitwa Lawrence Kanyuka nawe rero yahise ashyira hanze itangazo risa neza n'iry'uwitwa Rigani Mbuyi Kalonji, aho nawe yavuze ko ari drone za CH4B ndetse n'izitwa Kata 6. Izo rero zikaba ari drone ngo z'ingabo za leta ya Kongo. Nawe rero yagiye agaruka ko zibasiye ibitaro, ariko kandi we akavuga ko cyane cyane barasaga ahantu haherereye impinja ku bitaro byita ku bana. Ibi byose rero ni ibikorwa bya gisirikare birimo kuvugwa Iminembwe yaba M23 irimo iritana ba mwana na FARDC. Gusa mwoka byaramwe uwabikoze uwo ari we wese, yaba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC, baramutse barashe ku bitaro baba bakoze amahano. Yewe nabibonye, nabonye amafoto arimo araturukayo,
ni ibintu bikomeye cyane, yaba ari kuri uruhande rw'izi nyeshyamba, uwabikoze wese yakoze amahano. Narababwiye ngo iyi ntambara victime ni abaturage, nibo bakomeza kugendera muri ibi bibazo byose mubona hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu bita umuturage niwe ingaruka y'ibi byose, niwe bigaruka. Kurasa ibitaro birimo indembe, ibitaro birimo abarwayi, ibitaro ntago biba byoroshye abantu mudukurikiye mujye mubyumva. Ni inkuru ziba ari inkuru rwose zikomeye cyane. Nibwo bwa mbere ingabo za leta ya Kongo zahita zisohora itangazo ryihuse, kubera yuko iyi nkuru mu by'ukuri iramutse bituye hejuru bakavuga bati nibo baharashe, byaba bisa nabi cyane rwose. Imiryango mpuzamahanga ahangaha ikeneye gutanga ubutabera, ikagaragaza ukuri ko umuntu waba wakoze ibi ngibi, kubera ko buri ruhande uko mbibasomeye niko byifashe. Yaba uruhande rwa M23 turashimangira ko ari guverinoma, yaba uruhande rwa guverinoma rushimangira ko ari M23. Abaturage rero nibo barimo barahura n'ibibazo by'izi ntambara zirimo zirabera hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibo ba victime muri iyi ntambara irimo irabera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sincere, abaturage nibo bantu bagaragara ko rwose bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Nyamuneka ni inkuru navuga ngo iteye agahinda. Abantu muze gushaka amafoto n'amavideo, muze kureba namwe mwirebere, murebe ibirimo birabera hano muri RDC. Ni akasamutwe, ni agahomamunwa. Kugeza amagingo aya ngaya rero twebwe icyo dukora, tuba dukomeza kugenda tubakurikirana amakuru, tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze muri rusange. Amakuru yo rero aba ari menshi cyane, abakomeza kugenda tugeraho. Aha rero ni Minembwe, ibyo ni bikomeje kugenda bihavugwa muri aya masaha, ariko ibitero byo byahabaye rwose hano kuri General Hospital Minembwe. Rwose ino hospital yarashwe, Hospital General Minembwe yarashwe. Ibivugwa byo ni ukuri, amakuru aturuka yeyo ni ukuri. Reka nyasoreza ahantu bita Kazibana Bijombo, ni inkuru irimo iratugeraho. Mu gihe umutekano ukomeje kuzama mu ntara Kivu y'Amajyepfo burasirazuba bwa Kongo, amakuru ava mu gace ka Minembwe aravuga ko hari ubwiyongere bw'impungenge z'umutekano nyuma y'amakuru yagiye atangazwa. Yego, ibyo niko bimeze, ariko M23 ngo ishobora kuba ishaka inzira yo kwagura ibikorwa byayo igana mu bice bya Kazibana Bijombo biherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ayo nandi makuru nayo arimo aratugeraho aya masaha. Abaturage bo muri utwo duce bavuga ko kuva mu minsi ishize hagiye humvikana ibikorwa bya gisirikare biri gukaza umurego, harimo kugenda kw'ingabo, ibikorwa byo kugenzura inzira z'ingenzi ndetse n'impungenge nyinshi cyane. Uvuga ngo rero ni umutwe nyeshyamba za M23. Amakuru arimo aragenda atugeraho, aba basore bakomeje kwagura ingendo zabo ahantu bita Bijombo ndetse n'ahantu bita Kaziba. N'uyu munsi amakuru yatugezeho nuko abasirikare benshi ba M23 baje kugaragara muri ibyo bice rero bakora icyo nakita umuzenguruko bagenda. Ibintu rero ubona ko bikomeje gutera ubwoba n'impungenge nyinshi cyane. Abahungu rwose ngo barimo baratambuka umusubirizo amanywa na nijoro. Aha abarwanyi rwose bakomeza kugenda bavuga byinshi cyane. N'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeza kugenda biyongera mu gice cya Minembwe. Rwose barimo kwiyongera mu gice cya Minembwe. Urabona ko ibintu bitoroshye cyane hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru rero natwe tuba tuvuga tuti tugende tubakurikirana kandi tuyabagezeho, tubabwira uko ibintu byifashe. Nuko rero bimeze hagati aho ngaho rero ni izi nyeshyamba zikomeza kugenda zigarukwaho. Ni izi nyeshyamba zirimo kugenda zivugwa ku bikorwa byinshi cyane byo kwagura abasirikare muri ibi bice. Ni ukuvuga ngo rero inzira barimo barakoresha cyane ni inzira y'ahantu bita Kaziba, ni inzira y'ahantu bita Bijombo, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kugenda bivuga. Reka minira ahangaha amakuru y'umugoroba ni gutya agomba kujya areshya. Ariko nizera ko iby'ingenzi mba nabivuze. Ndasaba buri muntu wese rero dukurikiye gukanda kuri subscribe cyangwa s'abonner, ubundi dukomeze kubana, ubundi dukomeze kugenda tukugeza amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ikomeje kuba intambara ikomeye cyane, urugamba rukomeje kwiyongera. Hagati aho ngaho rero ibyo byose ni ibitangazwa, hagati aho ngaho rero ibyo byose ni ibikomeza kugenda bitugeraho. Bakunzi ba Shema Dosiye Anatike, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kubarinda, Uwiteka akomeje kubagira neza hirya no hino ku isi. Ngayo amakuru, ngibyo ibyo dukura impande zose, tukavuga tuti reka tubagezeho kandi Imana n'umugisha ikomeze kubana. Murakoze cyane, murakarama.